Opa! Opa! Dobar dan, ovo je Darko Mareš, a ovo je još jedno izdanje Podcast intervjua. Danas je s nama u gostima gospodin David Blažević, CEO od Maoio agencije. Ispravi me Davide kasnije ako sam krivo rekao. Naročito se bavi SEO-om i SEM-om. Nadam se da ćemo kasnije malo čuti više oko toga što to u stvari sve znači. Čim sam počeo s njim jedanput onako razgovarati uživo o nekim, kako se to rekao, black hat tehnologijama, kako se to prije 20 godina sa Google i sa Yahoo-om radilo, onako znao sam da moram ovu temu s tobom obraditi. Ok, osim toga, vrlo slikovite i šarene profilne, onako to moram priznati i po tome si jako specifičan. I ono što si već najavio, najdraži odgovor, to jest najdraži početak svakog odgovora će biti it depends, to jest ovisi. Jesam li te dobro predstavio ili imaš nešto za dodati? Jesi. Pa, mislim da nemam previše toga dodati. Ovisi, istina Bog, kako gledaš. Ok, znači, ja sam David Blažević, Chief Operating Officer Maoio agencije. Mi smo growth marketing agencije iz Zagreba s fokusom na growth, samo ja kaže. Ja osobno se najviše bavim SEO-om, znači Search Engine Optimizationom i SEM-om, ili ti ga Search Engine Marketingom. A kao što si, ja mislim i rekao, danas ćemo se najviše pričati o tome, o ulozi fotografije u SEO i kako optimizirati vaše slike da dođu na što bolji level na Google. Negdje u čekaj, Google, to je već sinonim za pretraživače. Nažalost da. Daj samo za početak onako da malo pojasnim ove termine SEO i SEM. Ok, znači prvo ovu ajmo reći lakšu, znači SEM, znači Search Engine Marketing, znači plaćeno oglašavanje na tražilicama. Znači ono što vidite kad primjerice pišete nekakvu ključnu riječ, ne znam, fotograf Čakovec, i onda vam izlaze oglasi, prva 3, ne znam, ili 4 čak reda rezultata pretrage su znači oglasi, ispod toga su znači organski rezultati. Ovo prvo, s time isto tako se ja bavim, a ovo ispod znači organski, to je znači SEO. A sad, SEO, znači Search Engine Optimization. Znači, za ovo prva 3-4 ću prvo morat platiti da uđem među ta prva 3-4. To ćeš reći. Da. Okay. Moraš platiti. Okay. Sad kad si već spomenuo, sad moram već početi plaćati. Ok, hvala. Pa, dobro. Dam se klajda, ako neko piše Darko Mareš, da si već searchabilan, i ne bi se čuo da u nekoj doglednoj budućnosti neko se čak i oglašava na tvoju brand ključnu riječ. Šta ćeš onda? Znači opet moram plaćati. Ok, da ne kompliciramo dalje. Sljedeći termin, SEO. To je SEO znači, po hrvatski. Ok, optimizacija za tražilice. Jel tako nešto? Ok. Znači, to je skup tehnika kojima mi optimiziramo našu stranicu kako bi se što bolje rangirala za određenu ključnu riječ na tražilici. Evo, u najkraćim mogućim crtama. Sad, bitno je jednu stvar napomenuti kod SEO-a, ono što ja volim reći, znači ima 3 podgrane. Ima technical dio, ima content dio i ima link building dio. A sva 3 su međusobno povezana. Znači, technical dio je onaj dio koji optimiziramo stranicu u tehničkom aspektu kako bi primjerice botovi što bolje razumjeli našu stranicu, samim time što bolje crawlili i na kraju indeksirali i rangirali. Okay. Content dio je onaj dio znači, gdje mi pišemo sadržaj i optimiziramo ga za određene ključne riječi za koje se želimo rangirati, a opet povezan je sa tehničkim dijelom. Okay. I onaj zadnji dio je link building gdje mi pokušavamo
dobiti relevantne linkove od drugih kako bismo dobili autoritet. Znači da naša stranica dobije na autoritetu, samim time opet se još više rangiramo. Znači to su nekako 3, to je u najkraćim crtama koje mogu reći. Ok, ukratko komplicirano je. It depends. Da, jer sva 3 ovise jedan od drugome i od trećem. Ok. Sad, ono što smo već počeli o fotografijama, koliko fotografije u stvari tu imaju smisla, većinom što se spominjao je onako neki tekst prema kojem će se rangirati. Znači, napravimo web stranicu, napišemo neki tekst koji je u smjeru SEO-a i da li fotografije uopće u tom smislu i imaju neki utjecaj na položaj u pretraživaču, da li ima smisla da ih onak nešto posebno uredimo ili samo nabacamo onak, to nam se fotografija sviđa, trustuje, ok, lijepa je, dobra je. I pod ovim mislim samo na ovo tekstualno pretraživanje, ne ono image search. O tome ćemo isto tako kasnije, ću se nadovezati, jer ima tu nekakvih promjena u rezultatima pretrage. Samo da kažem jednu stvar prije, ja ću upotrebljavati jedan termin koji se zove SERP, znači Search Engine Results Page, znači to je stranica rezultata pretrage, znači tako da ljudi znaju kad budem to upotrebljavao. To je znači lakše. Ono što pretražiš, ona prva stranica koju dobiješ, ona lista, to je to? Tako je. Okay. Tako je. Ili znači, druga, treća, 10, koja druga, već. Treća, nije važno. Niko ne ide dalje od prve, ali dobro. Da, drugu, treću, četvrtu mi zovemo groblje, tako da, ok. Važno je samo prva. Ok. Isto tako bi se nadovezao ovo što si rekao, kada radimo tekst, da ga radimo za SEO. Ne. Mislim, to je jedan miskoncept, znači, nemoj raditi tekst za SEO, nego radi tekst za ljude. Svačaš? Jer tebi je cilj da dobiješ što više ljudskog trafika, ne botovskog trafika, ali tako? Ako ćeš dobiti ljudskog trafika, samim time će indirektno Google će prepoznati tvoju vrijednost i važnost i nagradite boljim rankingom. Tako da kad govorimo o SEO, velim, možda je bolje reći optimizacija za ljude, to je za njihov korisnički doživljaj, nego za tražilice. Ali dobro, to su već sad nijanse. Ok, ako te dobro kužim, znači ne se usmjeriti na onak što nađeš na webu savjete, ovo je dobro jer ćete Google pogurati, ovo je dobro ovako, u osnovi onak silver bullet tražiti, nego uopće ignorirati takve hirove algoritma, da ne velim, i početi pisati prema ljudima ono što njih zanima. Upravo tako, odgovarati na specifične user queries, znaš, i odgovoriti što bolje, informativnije na njihove upite. Svačaš, a ne na upite koje ti Google nudi. To je bit. I naravno poboljšavati overall user experience, a ako poboljšaš user experience, samim time dobivaš definitivno na rankingu. Ajmo sad držati se ove, znači, kaj se tiče fotografije. Znači, tvoje pitanje je da li uopće to raditi. Naravno da raditi, jer pazi jednu stvar. Kroz fotografije isto tako pričaš i dočaravaš cijelokupni doživljaj svoje web stranice. Znači, kao što sam rekao, temelj tvoje nekakve SEO strategije mora biti poboljšanje korisničkog iskustva, to jest UX-a, i primjerice ovako, ako ispuniš HTML atribute slike, doći ćemo do toga isto tako, semantički ojačavaš svoju stranicu i pomažeš, istina Bog, tražilicama razumjeti vaš sadržaj. Ono što je isto tako bitno, ako optimiziramo slike, to može poboljšati tvoje vrijeme učitavanja i naravno opet korisničko iskustvo, jer bratu, nema dobrog članka bez dobrog slika, jel tako? Pa, ono što veli slika vrijedi 1000 riječi, tako da svakako podržava to. A sad pazi ovako, imaš neke studije koje ti kažu ovako, da oko 30% search queries otpada na pretraživanje slika.
Znači ono što pišeš i ode na pretraživanje slika. Čekaj, to misliš ono odvojeno, ajde, govorit ćemo sad samo o Google, da ne velim sad nešto ono, da neki druga tražilica, ali ima onaj image search, to misliš, ili pretraživanje slika direktno ono, samo upišeš tekst? Direktno, znači ne znam, zalazak sunca fotografije. Ok, to je query. Znači moraš upisati fotografija još. To je jedan keyword. Znači ti možeš upisati zalazak sunca ili zalazak sunca fotografije. To su dva različita keyworda. Okay? Ako kažeš zalazak sunca fotografije, Google će naravno odmah razumjeti o čemu je riječ. Okay? A zalazak sunca može značiti da ili tražiš fotografije zalaska sunca, možeš tražiti uopće znači zalazak sunca, a može tražiti šta ja znam šta još. Kužiš? Ali overall 30% tih takvih kvarija otpada na fotografiji. S druge strane, ako se ide preko image searcha, onda ti kaže imamo preko 1 milijardu upita svaki dan. Svaki dan, preko Google Images. Sad ovako, imaš studije koje kažu da ako imaš sadržaj s optimiziranim slikama, on povećava angažman korisnika za preko 90%. Što je ono, brutalno brojka. Možeš malo pojasniti to optimizirane slike? Nešto se govorio da upišu se neki HTML atributi. To misliš optimizaciju ili na koji način optimizaciju? Pa to je pitanje do kojeg ćemo se stvarno dotaći. To je već malo tehničko pitanje. Koja je optimizacija, na što to misliš u stvari? Pa mislim da optimizacija znači image name, alt tag, ne znam, šta još imamo, znači znači to težinu, nešto direktno vezano u tehničke aspekte te fotografije. Uz tehnički aspekt, tako je. Uz tehnički aspekt, tako je. Sad ovako, imamo još jednu studiju koja kaže da ljudi u prosjeku zaboravljaju oko 90% informacija kojima su izloženi nakon 72 sata. 90% informacija. Dobro. To je onak, majka može. Mi stariji više toga, ali dobro. Dobro, ok. Dođe s godinama. Ok, istina. Međutim, dodavanjem nekakve slike koja je upečatljiva i koja je kontekstualno povezana znači, s tim tekstom, može poboljšati samo pamćenje tog sadržaja, tih informacija, do 65%. Samim time onda vidiš koliko je važno znači, imati dobru fotografiju, samim time i optimizirano. Međutim, znači, ako imaš samo tekst, kao tekst, a vjerojatno da će se zaboraviti je puno veća nego da imaš neku fotografiju vezanu uz taj tekst kontekstualno. Tako je. Sad pazi ovako, mislim, u ovom slučaju imamo dva pristupa. Znači imamo jedan je tehnički pristup, to jest kako zadovoljiti tražilice da naša slika bude vidljiva njihovim botovima, samim time da znači, mogu kraulati, kasnije indeksirati i prikazati u rezultatima pretrage. A drugi pristup je onaj UX pristup, znači on je prema ljudima. Znači, kako da preko slika damo relevantnu informaciju korisniku da bude komplementarna sa ostalim sadržajem na stranici i ono još važnije, da ga zadrži na stranici. Samim time dajemo dozu interaktivnosti samoj stranici. Jer slika kao takva, ona mora imati svoju svrhu. Znači, ti ne možeš znači, na tekstu o zalasku sunca staviti sliku konja. To nema veze s vezom, je li tako? Osim ako je konj u zalasku, na primjer. Ali samo konja nema. Nema smisla, istina. Ako ti stavljaš sliku samo da bi zadovoljio nekakvu SEO svrhu ili ne znam, evo, stavit ću sliku da bude malo interaktivnije, onda nemoj staviti. U smislu onak, ljudi vole mačke, pa ću ja pričati o zalasku suncu, staviti sliku mačke, pa ljudi će zapamtiti jer je slika mačke. Kužim, evo to na primjer. To je jedna stvar, ali pazi još jednu, znači onda nemoj staviti slike i moli Boga da imaš dovoljno jak sadržaj da bude rangiran dobro. Evo. Ok.
Ok, dobro, ako onda to dobro kužim, onda u svakom slučaju je dobra fotografija i to naročito prema čitatelju koji čita taj tekst, da odmah poveže tu fotografiju s tekstom i to, ono što si rekao, preko UX-a, to jest user experience-a, nevezano uopće uz Google ove tehničke aspekte o kojima ćemo možda kasnije pričati. Znači, svakako je dobro fotografiju da postoji, da je vezana uz tekst i da će čovjek zapamtiti. I to će onda Google već i sam po sebi onda gurati naprijed. Nagraditi. Mislim da to najbolje opisuje. Nagraditi. Ok. Koji su onda te tehnički aspekti koji su potrebni za opisati dodatno uz to da još normalno je povezano uz sami tekst? Misliš samo znači za optimizaciju, tako? Pa da, u tom smjeru što se tiče SEO-a, što je još dobro napraviti. Ok, ja na primjer pišem o zalasku sunca, stavim fotografiju zalaska sunca, super, a zove se zbrljmrlj.jpg i onak sam je stavio, onak kak mi je došla iz fotoaparata ili možda iz mobitela, da li je to ok ili da li treba nešto dodatno raditi što se tiče toga? Evo ovako, znači, pazi, imaš tu nekoliko stvari na koje moraš obratiti pozornost što se tiče same fotografije. Znači, prvo ti je ime fajla, to jest ime fotografije. Drugo, znači, format fotografije. Onda imaš URL path na stranici i onda imaš ovako, imaš alt tagove, imaš exif i imaš na kraju težinu same fotografije koja direktno utječe na... Misliš veličinu, kilobajti, megabajti i to? Da, ja to znam, veličina, kad mislimo veličina je dimenzije, a ja kad kažem težinu, onda da govorim o kilobajtima, čak nek stavljaju megabajte, pa im kažem, pa ne može staviti sliku od 5 megabajta. Realno kad staviš direktno fotografiju iz fotoaparata ili iz mobitela do to, znači to ovi novi, tipa 40 megapiksela i to će biti popriličan broj megabajta i što se tiče naziva će biti nešto, neki broj, .jpg, na primjer. I ajmo sad vratiti, znači ajmo svaki taj dio sad malo proći pa da kažemo ovako. Znači ime slike, ime fajla je po meni najvažniji dio, jer time daješ botovno znanja o čemu, što je to točno fotografija. Samo malo kakva je to slika i što ona predstavlja? Samo malo da te prekinem, ovaj bot, to misliš... Ovaj koji robot, bot koji indeksira stranice od strane Google-a, ne to? Laički rečeno ovako, znači Google šalje svoje botove, znači robote, po cijelom internetu da pretražuju novi sadržaj. Gledaju novi sadržaj i javljaju njemu i onda on pregleda i samim time ga onda ili pozicionira više ili pozicionira manje. Znači botovi su tu jako najvažniji. Samo, bot je to, Bot je to, ja. Znači, ajmo se vratiti na ime slike. Znači, kao što sam rekao, to je jedna od najvažnijih stvari, jer tu samim time pomažemo tražiti s botovima. U čemu je reći kakva je to slika, što ona predstavlja. I tu imamo jednu super mogućnost, a to je da stavimo ključne riječi. Kao što si rekao, zalazak sunca, ako se želimo pozicionirati primjerice za zalazak sunca. Dobro. Shvaćaš? Što se tiče ključnih riječi, da mi fotografi znamo to u ono što je spomenuo EXIF podacima napisati, znači u programima to već se može upisati kao keywordi neki određeni, da li to je to ili nešto drugo? Ne, i tamo isto keyworde, ali velim, imenu fajla, znači same slike, ime fajla, tu staviti, tako je, da, ali ne overstuffat, znači ne staviti, ne znam, želiš se pozicionirati za zalazak sunca i za konja. Karikiram sada. Ne možeš staviti oba dvije ključne riječi i očekivati
da boš se za to rangirao. Nećeš. Fokusiraj se samo na jednu. Znači, u osnovi o čemu govorio, je tekst najviše. Tako je, ako tekst govori o zalasku sunca, brate, onda imaš sliku koja je zalazak sunca. To je to. Okay. Nemoj ga overstaffat, znači ključnim riječima, to Google definitivno ne voli. Kratak, a opet opisan. Moraš biti. Između 8 do 16 znakova. To je nekakav najbolji ratio za ime slike. 8 do 16 znakova. Ok, to znači cijelokupno ime maksimalno 16 znakova, to nema smisla više. Mislim, gle, it depends. Ok, 8 do 16, dobro, neću dalje pitati. Reći samo ovo. Nije svaki sajt isti, ok? I ako nešto djeluje kod tebe, ne mora znači da će djelovati kod mene, a opet možemo biti ista niša, je li tako? Ne mora značiti, jer ima milijardu faktora koji utječu na to. 8 do 16 je nešto što studije od preko 3000 webova i više pokazuju da je čak i najbolje. To su to su dobre prakse kojih se možeš držati, ali ne mora značiti da pale kod tebe, jel tako? Ali dobro je za početak. Ruku na srce, u tom smjeru ići. Ako staviš 20 i 35 znakova, a to je kobasica, jel tako? Da, ko niko osim botova ni ne vidi, ali znači botovi ipak odlučuju o tome da to ne treba biti predugo. Ok. Tako je, jer s druge strane, ime fajla određuje tvoj URL pad, znači to je onaj pad koji imaš, znači URL. Mm-hmm. Znači kada imamo permalink, to jest, znači imamo, sad ćemo uzeti, darko.com/images/zalazak -sunca. Znači to je jedan lijepi, kratak, sažet URL. Kakav treba biti? Kao razmak se preferira minus, znači ne underline, ništa prazno. Underline ne, Google ne prepoznaje space, znači prazno, ne prepoznaje. Ok, znači minus svakako. Underline, minus svakako. Nema veze velika i mala slova, pretpostavljam. Ima, ok. Ovo se sve više komplicira, ok. Ali mislim, realno, Google je dovoljno pametan da to kuži. Da kuži razliku između velikih i malih slova, ali ja sad tu govorim o jednoj čistom permalinku. Znači, ako ćete imati čistu strukturu i sve, molim vas, nemojte koristiti velika i mala slova, jer to onda ide ovako. Kad gledaš permalink, mislim. Ok? Tako da, to, vidio sam to na novim stranicama, to ljudi rade i ne mogu te pisati koliko je to frustrirajuće. Začitati, da, pitam čisto što se tiče bota. Za bota nije toliki problem, ali velim, lakše je čitljivo, realno. Čitljivo i jasnu kristalnu strukturu, znači drži se ovoga. Ok. Sad, taj minus, mi sad možemo proširiti priču da li je minus dobar u primjerice imenima domena, kada govorimo o domenama sa ključnom riječi. Ok. Ajmo uzeti tvoj primjer. Ti si fotograf iz Čakovca, ali tako? Dobro, da. Ok. Iako je to malo siva zona, ali te je bila super domena fotografčakovec.hr, je li tako? Vjerojatno. Fenomenalna domena, jer ključna riječ ima jako puno pretraživanja, ti bi se bratu rangirao za tu ključnu riječ u roku 2-3 mjeseca. Sigurno. Znači važno je i ime domene samo. Pazi sad ovo. It depends. Ne, nije. Nego pazi ovu diskrepanciju. 2012. ako se ne varam, Google je izletio s jednim algoritmom, updateom algoritma koji kaže znači da exact name domains više ne vrijede. To je znači da
stavljanje ključnih riječi vas neće u domenu neće vas pozicionirati za tu ključnu riječ. Što je apsolutno neistina. I dan danas, pogotovo u zemljama trećeg svijeta kao što je Hrvatska, to se još uvijek događa. I veoma lako se može pozicionirati za to. Niti imaš penala, niti ništa. Ali ajmo se vratiti na onu temu, znači minusa. Da li je dobar minus u domeni ili nije? Što misliš? Znači, fotograf Čakovec imamo. A pretpostavljam da je, ako je ovako razmak između, onda da je. Ne. Ok, već odmah krivo. Ali nema veze s Googlom. Nego ima veze s ljudima. Što će ljudi prije zapamtiti, što će ljudi prije pisati? Od tog dvoje. Da li zajedno ili odvojeno? To je sa minusom. Što je prirodnije ljudima? Pisat će s razmakom. Ne? Niti minus, to niti zajedno. Zajedno će pisati. A da, ok, dobro, ajde. I to je prirodnije. Znači, razmak možeš koristiti, nije sada da ćeš ne znam šta izgubiti ako ga koristiš, ili ok, ako je neko uzeo domenu fotograf Čakovec zajedno, koje zajedno piše, ti možeš uz fotograf minus Čakovec. Ali ljudima je prirodnije bez pisanja minusa, pogotovo kad idu direktno, znači, upisivati tvoju URL. Zato takve domene. Ali dobro, skrenuli smo sad malo s teme. Da, dobro. Skrenuli smo s teme. Još smo na imenu datoteka fotografija. Ok, minus je dobar u imenu datoteka fotografija. Okay. Ne dobar, nego mislim da je jedino ispravno ga tako stavljati. Znači, u ovom slučaju odvajati, znači, umjesto razmaka, tu je minus. Znači, razmak je u stvari minus kod Google. Ok, za nas tu lokalno dijakritički znakovi, da, ne? Jako dobro pitanje. Dobro. Jako dobro pitanje. Do prije par mjeseci bi ti rekao ne. Ne, nema šanse. Ali sad da. Ali vidio sam neke webove koji imaju dijakritičke znakove u domeni i rangiraju se lijepo. U permalinkovima, znači darkomares.com/images/ mačka.jpg, na primjer. Žujna minus piva, ok. Dobro, bolji primjer, iako ne voliš žuju, pretpostavljam, ali dobro. Nemam komentara na to, dobro. Nećeš dobiti permalink. Neće ti, ne prepoznaje dijakritičke znakove. Dobit ćeš ove, kak se zovu? Postotak ćeš dobiti. Znak za postotak. One dodatne, ok. Ali čisto te pitam, da li ima smisla kad već negdje uploadaš fotografiju, možda si je, velim, na primjer, ajde, žujna piva, da li da napišeš žujna piva ili zujna piva? Zujna piva napiši, a u alt tekstu ti možeš, kada opisuješ dodatno tu fotografiju, možeš upotrebljavati dijakritičke znakove. Okay. Ovdje ne. Ok, ne. Super. To je što se tiče naziva, znači. Fotografija, on je svakako najznačajniji. Definitivno, znači, a onda ajmo vidjeti, znači, što se tiče samog formata, i tu ćeš možda mi čak i ti moći pomoći. Može, dobro. Čisto da vidim, znači imamo ovako, jer imamo nekoliko, ja ću sad držati samo onih najprostorenijih formata i njihovih najboljih primjena. Znači, ok, JPEG definitivno za sve vrste fotografija na vašem webu je najbolji i njega se najviše koristi. PNG je dobar za logotipove, ali isto tako i za, ne znam, ako stavljamo screenshot nečega. Da, gdje su ravne linije i slično. Tako je, jer daje više oštrinu i detaljan prikaz, znaš. Da, velim, ako je riječ o ravnim linijama, za samu fotografiju možda i ne, ali da, za tako nešto, screenshotove, da. Tako je, za fotografiju JPEG, definitivno. SVG, koliko god mi kompresirali SVG, tu nećeš izgubiti ništa kvalitete,
što Dobro. je za razliku od JPEG-a i PNG-a. Ok, dobro, sad SVG dolazimo super. čisto do grafike, budući da je SVG ono vektorski format koji nema veze s fotografijom. Tako je, on je ali super za to je mape, vektorsko. logotipove, ikonice. Znači, ako imaš i ikonice na webu, isključivo SVG koristi. Mhm. A čak i Jer ne vidio- u CSS-u ili... Ne, i to isto naravno možeš A. stilizirati definitivno. SVG je onako. Ja sam vidio da ljudi za ne znam neke za Bože moj, za ikonice, pa čak i za batone koriste PNG-ove. Mhm. Što nema nikakvog smisla. Ok, i Da. GIF, danas sam ga mislim spomenuo na LinkedInu, mislim, on sad nekakve SEO percepcije nema nekakvu super vrijednost, on je dobar za nekakve animacije, ali je po meni jako dobar iz marketinškog aspekta, jer tu možeš zakupiti pažnju čitatelja, korisnika, shvaćaš? Ok. I zato je on dobar. U smislu dok traže nešto što se miče, ono, nešto točka GIF, to jest nešto GIF tražiš, jer znaš da se GIF... Nešto, da, ne jer točka, on je, nego onako, GIF ne, nečega. Darko Mareš GIF će ti dati više rezultata od Darko Mareš SVG ili PNG. To niko ne pretražuje. Da. GIF definitivno pretražuje, zato primjerice, ne znam, GIF-i ili Tenor stranice, Tenor, jako visoko kotiraju. Znači, kod tih ključnih riječi, kod pretraživanja. Mhm. I ono zadnje koje sam htio spomenuti, mislim danas isto jedna kolegica to spomenula, ja nisam preveliki fan tog formata, ali je super, moram priznati, to je ovaj WP format, koji je, mislim da je čak i Google Visum i oni ga baš guraju. S njim definitivno on ne gubi na kompresiji, ne gubi na kvaliteti kod kompresije, i ono što je jako, barem iz korisničkog iskustva po meni, jako dobro kod njega je to kad primjerice downloadaš fotografiju, Ok. jako puno ovih tvojih alata za prikaz fotografije na tvojom kompjuteru ti neće prikazivati WP. Točno. Znaš? Uglavnom samo brauzeri. Samo brauzeri, jer on je isključivo za brauzere. Znači Da. nije za ovo i time, ajmo reći, se donekle i štiti taj nekakav copyright fotografije. Znači nemoguće ga baš tako dijeliti prema drugima, jer on je baš za browser, on je baš za internet. Mhm. I to su nekakvi, znači, najčešći formati koje i njihova primjena. Da, dobro, baš ste mislio pitati za te, da ne velim, moderne, nove formate tipa WP i AVF koji su onako, rekao bih, čisto samo za brauzere formati gdje se upotrebljavaju na internetu, i većina aplikacija za obradu fotografije čak neće imati opciju za eksport u te formate, ali kad ideš gledati, ne znam, preporuke da kao daj stavi u te AVF ili WP format, kao brže će se prikazivati, da, bolja je kompresija uz istu kvalitetu i slično, ali realno možeš to negdje samo online pretvoriti. Znači nemaš nekih offline alata koji mogu samo to lako pretvoriti, nego samo u to. Znači ipak preporučujem da se to koristi u svakom slučaju. WP, gle, ako Google kaže da oni preporučuju, ima nešto mislim, tome. to je njihovo, tako da kaj će drugo nego preporučivati, njihov izam svakako. Gle, ima nešto u tome, ali opet se vraćamo na ono staro, a to je it depends. Testiraj. Okay. Testiraj. Jer stvarno, mislim, formati dobro, jesu bitni. sad kad smo došli do toga, već onda, kako ste to dopisao, kao težina
Recimo da imam iste veličine fotografiju, ako je stavim na primjer u JPEG ili je stavim u WebP, u WebP će u većini slučajeva biti manje teško, to jest manje će biti kilobajta, onda je to u svakom slučaju bolje, pretpostavljam. Ali sad pazi ovako, koja ti je intencija, znači to? Što želiš postići s time? Da se prikazuje na web stranici. U redu, on će se u svakom slučaju prikazivati, to nije sporno. Da li želiš da se ona brže pokazuje na web stranici ili želiš optimizirati, znači, ili testiraš da li će se WebP prije prikazati na rezultatima pretrage od JPEG-a? Pa ako sam te dobro razumio, što se tiče samog user experience-a, normalno će biti bolje da je brže, pa onda po tome bi i što se tiče pretraživanja trebalo biti bolje da je brže, ili nije? To bi nekakva logika bila, da, ali dobro. Ovisi. Ovisi. Znači ne treba se možda i ni previše voditi računa o tome da se dodatno pretvaraju JPEG u WebP i ostale formate, ove novije? Ako to ne oduzima, ako nemaš previše fotografija, i ako ti je to stvarno 3 klika mišem, što za online konvertere je, onda i prebaci u WebP i eto, zadovoljio si Google-ovu formu. Ok, znači to je čisto sitnica, nekako je može pomoći, ali nije baš toliko da utječe, recimo. Da, ali velim, kad se tiče ovih drugih formata, tu treba biti malo pažljiviji, definitivno. Znači, kao što sam rekao, PNG, SVG i to, znači da nemaš, za primjerice, samo kad ste rekao, ikonice u JPEG-u. Da, mislim, to nema smisla, će biti onak malo zrnate, možda oni artefakti i ostalo, nema smisla. Okay, dobro. Upravo tako. Većina fotografa će već znati onak da za tako nešto nema smisla, za fotografije svakako, da, za neke ove grafike u svakom slučaju SVG to nema do toga, tako da je. Istina. Da. Samo da se vratim na onaj dio kad se tiče same strukture vašeg permalinka koji vodi do slike. Znači, kao što sam rekao, /images/ Darko -Mareš, tako? Ok. Ja ovo gledam iz perspektive, znači, WordPressa, kako on generira te permalinkove. Znači, primjerice, ti ćeš, što morate pripaziti, znači imat ćeš darkomareš.com/wp-content /upload/datum /images/darko-mareš. I ti vidiš koliko je to kobasica od permalinka. Da, koliko sam skužio po defaultu još čak ide godina, mjesec, pa da. Tako, okay. Mislim, hvala Bogu, WordPress je tu jako skalabilan, pa možeš to sve urediti. Ono što je bitno, koji sam dio spomenuo, znači spomenuo sam datum u samom permalinku. Zašto ga dobro maknuti? Zato ako to korisnici koji slučaju mi vide i on će misliti, ok, on tu meni daje nekakav sadržaj iz 2021. i u sadržaju piše da je ovo, ne znam, updated version of kako slikati zalazak sunca 2021. godini, a daje mi sliku koju vidimo u permalinku iz 2016. godine. Možeš dilje. Ovako, ako imaš lijepo clean strukturu, sve lijepo uredno. Aha, znači i što se tiče same strukture, direktorije gdje će biti fotografije, dobro je izbjegavati to. Ok. Da, smanjiti lijepo sve uredno je to ti to. Onda idemo, šta smo rekli? Idemo tvoje najomiljeniji, alt tekstovi. Da, to se nekad davno onako manijakalno upisivalo. Jer budući da je bilo na dial-upu i slično, nekad se fotografija nije znala vidjeti, onda si ti vidio tekst taj, ne? I tako je, jer pazi sad ovako, i dalje su alt tekstovi veoma važni. Znači oni imaju 3 funkcije. Imaju pristupačnost, backup i SEO. Zašto kažem pristupačnost? To su oni, primjerice, pristupačnost za ljude koji imaju problema sa vidom i koriste screen readere. U redu? Okay.
sigurnosna, to jest backup sigurnosna kopija, znači ukoliko se slika ne prikazuje, vidljiv je tekst koji ju opisuje. I SEO, znači taj alt text pomaže tražilicama da odrede sadržaj slike i poboljšaju semantičko značenje tvoje stranice. Evo, s druge strane, alt tekstovi, oni trebaju biti izgrađeni na dva stupa, znači sadržaj i funkcija. On mora opisati, alt text mora ti opisati tvoju sliku, to je sadržaj, i objasniti zašto ga koristiš. Dobro, znači malo više nego samo ime datoteke gdje napišeš šta je na fotografiji, a ovo još dodatno i kontekst daje. Ali tu vidiš, tu se vraćamo na ono moje 8 do 16 znakova. Da. Ok, imamo izlazak sunca, u redu. Ali šta ako želimo bolje opisati tu fotografiju i napraviti njegovu funkciju? Znači, izlazak sunca u Hrvatskoj, izlazak sunca u Gorju i u Hrvatskoj. Znači, u alt-tagu imamo više prostora za dodatno opisati. I možemo sve i svašta. Imamo isto tako i mogućnost za dodavanje ključnih riječi. Naravno, ne drugačijih od onih koje smo započinjali i koje nisu kontekstualno vezane uz sadržaj koji želimo pozicionirati. Znači, opet ne možeš otići u druge vode, kužiš. Jako je važno, botovi, oni ne vide sliku cijelu. Znači, gledaj botove kao slijepce, nego se najviše oslanjaju na informacije iz alt teksta, to jest alt taga. Tu je jako dobro što bolje opisati tu sliku. Znači, s druge strane, nemojte, molim vas, pisati stvari, ne znam, tipa, ovo je slika zalaska sunca. Ne. Ok, to je opisana slika, mislim, ono, šta? Ma nemaš ovo je slika, mislim, ovo je slika. Piši lijepo, znači, rekao sam ti, opet, sadržaj i funkcija, a ne i opet biti kratak i koncizan svojim opisima. Tako da, znači ne previše riječi, nego baš ono meso toga postaviti i gotovo. To the point. Super. Sad je jasnije. Sad je jasnije. A onda imamo ovako, imamo tvoj najboljeniji EXIF isto. Da, koji generira ili sami fotoaparat ili možeš dodati u programu za obradu fotografija, to je da tamo onak relativno dobro izgleda da možeš čim upišeš da to kada uploadaš, evo, ne moraš ništa raditi, ili? Ovako, tu su mišljenja dosta podijeljena. Neki kažu da EXIF ima svrhu, to jest ima čak i značaj kad tiče SEO, a drugi kažu da ne. Okay. Po meni ne košta te ništa da to ispuniš. Definitivno. Dobro. Za lokal, ako gledamo za lokal SEO, u osnovi nema šta ispunjavati, nego samo da bereš da li će kod eksporta to staviti ili ne. To je jedina opcija. A šta ako radiš kompresiju slike? A velim, to imaš onda u opcijama, da li ćeš ostaviti EXIF uz to ili ne. No. Ali ti govoriš iz perspektive fotografa koji se profesionalno bavi s time i upotrebljava koji je program za kompresiju slika? Koji? A direktno u kojem obrađuješ, šta je uvijek najbolje, da li to, ne znam, Capture One, Lightroom, Photoshop, tako da direktno tamo već točno imaš kontrolu nad tim šta ćeš u EXIF-u ostaviti, da je preko toga onda. Što je super za tebe, ali mi ovdje govorimo znači, za prosječnog usera koji će se oslanjati znači, za nekakve online programe za kompresiju slika, je li tako? Ok. EXIF data jedno 15% ukupne težine fotografije otpada na EXIF data. I prva stvar koju će ti online kompresori napraviti je izbrisati to. Okay. Što znači, ako želiš imati EXIF data koji je dobro imati, znači šta, ono možeš ga ponovo ispunjavati.
Da, ali To samo ću ljudi osnovne ispunjavati. informacije, jer stvarno ima brdo toga tamo unutra. Tako da to Ima, nema smisla. ima fakat brdo. Ako je local, drži se, znači ne znam, imaš, daj mi samo spomeni koje su glavne osim geolokacije, znači ime, Da, to sam ti htio, fotoaparat. sljedeće pitanje za geolokaciju, da li ima smisla, ali da, fotoaparat, broj fokusnih točaka, ne znam, točno broj koliko je fotografija bilo, točno trenutna pozicija, ima od tvorničkih stvari, ne znam čega, onak što ni ne znaš čemu koristi, ali u tvornici znaju, tako da, evo, ima stvarno brdo toga, što veliš, 25 do 40% nekih manjih JPG-ova stvarno može otpadati na taj tekstualne podatke koji tebi realno ne služi jer nema veze sa izgledom fotografije. Nema, ali Google služi, to je s njegovim botovima. Mm-hmm. Tako da, ako radite kompresiju slika i ako imate mogućnost, znači da vam slike, kompresiju slika radi profi fotograf kao ovaj gospodin tu, onda definitivno neka vam ostavi EXIF podatke. Kod eksporta slike. Ali filtrirano, da nije viška gluposti tih. Ok, onda dotakli smo se tog geotaginga što zna biti na mobitelima po svakome, na novim fotoaparatima gotovo po defaultu uključeno, može se isključiti, ali zna biti. Da li to ima smisla po mjestu ako se ide pretraživati ili da li to uopće ima svrhe, onak da fotografija ima oznaku fotografirana je na toj i toj lokaciji točno? Ovako, ako govorimo o local SEO, temelj local SEO je tvoj Google business profil. Ti na tvom Google business profilu uploadaš fotografije. I sad, te je bilo logično da ti, ako pogledaš fotografiju koja je slikana sa fotoaparatom na toj lokaciji koju želiš ti oglašavati, primjerice tvoj ured, te je bilo logično da to bude sa EXIF failom, sa EXIF informacijama. Najvažnije ti je geolokacija, ali tako? Ali vidiš vraga, Google prilikom uploada briše sve. Na toj platformi. Misliš na ovom Google Business profilu. Google Business profilu, on briše te podatke, što je meni tako fascinantno da to radi. I što je dokazano, ljudi su skidali fotografije, znači koje su već prije uploadali sa EXIF informacijama, znači sve su lijepo ispunili, uploadali su, skidali su ih nazad, pogledali, nema ničega. Google to briše. Sad, malo čudno što se tiče baš biznisa, to je vezano uz lokaciju baš, ne tada, Malo je čudno i dosta kolega je još uvijek uvjereno, znači, da dodavanje geolokacije u EXIF-u, znači kad se tiče lokala, pospješuje vidljivost tih fotografija na image server. Što određeni studiji dokažu da nije istina. Ok, a ovdje sad misliš pod stavljanjem fotografija na stranice svoje ili na Google Business stranicu? Na Google Business stranicu. Aha, ok. Jer Google ih briše, znači to opet sad tu ulazimo u jednu sferu kontrole. Znaš, ti nemaš kontrolu nad Google Business profilu, barem ne potpunu, kao što to imaš primjerice na svojoj web stranici. Ti na svojoj web stranici stvarno možeš uploadati kaj god hoćeš. Mislim, nije preporučeno da kaj god hoćeš uploadaš, naravno, ali da, i imaš kontrolu šta će se tamo prikazivati, koji data i to. Znači, samim time EXIF ne škodi ako stavljaš. Ne škodi. Može samo pomoći. Osim veličine da može malo sporije se loada slika. Ok. Dobro, sad s time se uvijek možeš igrati, znači kad se tiče Bože moj, brzine učitavanja stranice u odnosu na slike. Znači tu možeš upotrebiti, znači lazy loading, definitivno možeš lazy loading, znači upotrebiti, znači nije toliko bitna veličina slike, jer šta? Neće ti ju
Neće čovjek odmah od Stranicu početka prikazati. testa doći do Tako dole je. gdje je slika. Ok, Tako taj je. dio mi Znači, je jasan, ali znači nema kako toliko on veze. scrolla, tako je, kako on scrolla, tako ćemo se prikazivati slika. Naravno, opet, ne da je 5 megabajta velika. Ok, u redu. Znači, na biznis stranici, da vam velim, geolokacija nema smisla jer se dokazano ne upotrebljava. Što se tiče pretraživanja, na primjer, da ja napišem zalazak sunca Čakovec, da li će mi pomoći geolokacija u Exifu ako je ta fotografija na mojoj stranici, znači ne na Google Business stranici? Ako je na tvojoj stranici i ako je ta fotografija kralovna indeksirana od strane Googleovih botova, neće škoditi. Evo, to ću reći, neće škoditi. Da li će ti pomoći da će se ona pozicionirati za tu ključnu riječ koja sadrži i lokaciju, teško je reći. Jako je teško reći, jer opet ne možeš očekivati da ako imaš samo optimizirane slike, da će se ti super brzo rangirati za iste. Znaš, to je još jedan dio. Ok, dobro, sad super brzo, ne, ali u osnovi uzeti će u obzir, sad možda će pomoći, možda neće, dobro je ostaviti. Tako da, to sumiramo. Upravo tako. Okay. Upravo tako. Super. I šta smo još rekli? Znači imali smo ime datoteke, alt tagove, neku težinu datoteke. Sad smo govorili o Exifu koji, da, znači ovo su neke stvari je dobro postaviti. Caption, da li to ima, recimo u WordPressu te onak forsira, gledaj tu napiši neki caption, da li to uopće ima smisla pisati ili ne? To je mali tekstić ispod slike. Ima i to ću ti čak reći da je to jedna od malih SEO trikova na koje možeš poboljšati, znači da useri i da botovi bolje razumiju cjelokupni kontekst. I definitivno se tu možeš i igrati i sa ključnim riječima svega ispod tog caption. Ok, znači u svakom slučaju je to dobro. Da, jer caption dosta upotrebljavaju news portali. To si sam vidio. Ok. Kaj misliš zašto? Pa direktno pročitaš nešto što je, oko čega je ta fotografija, ne? Možda ti na prvi pogled nije jasno situacija na fotografiji, ali opisuje. Ne? Jer pazi, kada Google bot ide po stranici, on kada gleda sliku, on će isto tako gledati najbliži tekst toj slici. Upravo tako kako bi razumio kontekst same te slike i njezinu relaciju s ostatkom teksta na stranici. Ako ti imaš caption i on je related sa slikom, win-win situacija. A opet ništa te ne košta. Dobro, dodatno popisivanja, to svakako ne, ali većina ljudi onako samo frknu sliku kak već je bila u fotoaparatu, kak je bila na mobitelu, evo tras gore i to je to. A zadnje mislim što imamo još oko toga, znači ovo bi sve trebalo upisati. Veličina, ok, težina, znači koliko kilobajta, ali veličina da li ima smisla? Normalno da nema onako smisla stavljati 100, 200, 300 piksela neke fotografije, na primjer zalaska, jer onak ništa nećeš vidjeti, to je mala slikica fotografija, ali do koje onak veličine imalo bi smisla stavljati, da li to onak originalna veličina koja zna biti, nemam pojma, par tisuća puta par tisuća piksela ili neka preporuka općenita koliko bi trebalo biti dok se dobro vidi. Nema nekakve konkretne preporuke koje se tiče dimenzije, ali tako, govorimo o dimenzijama. Da, dimenzije. Fotografije, ja ću uvijek reći uploade originalnu, probaj je komprimirati tako da težina je što manja, ili idemo na lazy loading, ok. Isto tako postoji, ali neću sad ulaziti u to previše, postoji jedna fora kako možeš jednu te istu sliku praktički optimizirati, reći botovima da postoji različita verzija za različite uređaje.
Znači za desktop je toliko, za mobitel je toliko, za laptop je toliko, bože moj laptop, kako se zove? Mozak mi je stao jebote. Tablet, iPad, nešto. Tablet. Ono, dobro. Ono. Ok. Ono ovak okay. Veliko, ono. Ono. Znači, definitivno, i WordPress je tu super što on sažmisli. Da, znači, i koliko sam vidio ima tih pluginova koji generiraju baš za određene veličine šta ti treba, pa onda tu može pomoći i znači tu je dobro to upotrijebiti. Sad ulazimo u jednu malo drugu sferu. Koliko je pametno upotrebljavati pluginove za tako nešto? Aha. A koliko je bolje možda se igrati sa samim kodom, da bude sve clean i jednostavno. Jer šta, pluginovi na web stranici opterećuju web stranicu, isto kao što opterećuju, ne znam, različite skripte, fontovi, slike, šta ti ga znam. I to sve utječe šta na brzinu učitavanja. A brzina učitavanja je što povezana s čime? Sa user experience. Dobro. Sad već pomalo ulazimo u web development. O tome bi mogli još dodatno pričati, ne znam koliko. Vidiš, želim samo da rekao si, malo prije si rekao jednu stvar, kad se tiče captiona, da, to nije puno posla, samo je puno tipkanja. Mislim, ja samo želim reći ljudima koliko, nije ovo znanstvena fantastika. Mm-hmm. Nije ovo znanstvena fantastika, ali je posao koji svaki drugi. SEO je stvarno, evo reći ovako iskreno, jebeno zajebano. Okay. Do te mjere da ga ja osobno ne smatram više dijelom digitalnog marketinga, ne, smatram ga baš poluprogramiranjem, evo. Poluprogramiranjem bih rekao. Podilaženjem Google. Ponekad, ili ne? Ponekad, da. Ok. Dobro, da. Ajde, znači veličine u svakom slučaju, čim veća dimenzija, čim manje teško što se tiče kilobajta, megabajta i to, da sumiramo taj dio. Sad, zna nekad biti da na istoj onako web stranici, da tako velim, web page-u, da koristiš više istih fotografija. Da li to ima smisla što se tiče ne znam, SEO, da na primjer nešto pišeš o zalasku, baš direktno zalazak, i na nekoj drugoj stranici isto tako upotrebiš tu fotografiju. Znači na dve različite stranice unutar iste domene, da bi tako rekao. Ok, i sad ajmo sad razmišljati malo reverse engineering. Okay. Znači, ako ti želiš, znači, da se ta slika pozicionira za ključnu riječ zalazak sunca, a upotrebio si na dvije različite web adrese, znači dva različita permalinka, permalink 1, permalink 2. Da. Neće li to biti u neku ruku kanibalizacija? Ne znam, vjerovatno ću na drugoj stranici napisati drugi alt tag i drugu caption. Da li to ima veze onda? A isti je file, ajmo tako reći. Isti, ako je isti file, a file name je najvažniji, što ćeš onda? Aha, znači to je to. Svakom slučaju kad treba, makar isto fotografija, uploadati još jedanput i preimenovati. To nisam rekao, ja bi čak išao daleko. To je moje pitanje, nisam rekao da si ti to rekao, samo to je moje pitanje. Ja bi uploadao drugu fotografiju. Znači u svakom slučaju na istoj domeni, to jest isto webu, bolje upotrebljavati jednu fotografiju, samo jednu. Tako. Ok, super. Tako. Super zaznati da to, na primjer, što zna biti na početku staviš neku fotografiju da je, da ne velim, neki primjer nečega i možda je spomeniš negdje kasnije u blogu i znači to nije dobro da je upotrebiš opet, nego bolje da upotrebiš neku drugu fotografiju vezano uz to. Pa da, jer mislim pazi jednu stvar.
ako se želiš rangirati, primjerice za tu fotografiju, znači govorimo o istoj fotografiji, znači doće do kanibalizacije u rezultatima pretrage. Jer Google isto tako neće možda determinirati za koju ključnu riječ da tu fotografiju uopće pozicionira. Shvaćaš? Jer Google je napravio jednu dobru stvar kod image searcha, je to što je maknuo view photo opciju. Znači kad ti klikneš znači odeš na image search, klikneš na njega, dobro. I znači nemaš više onu opciju gumbić view photo, što su ljudi koristili, zloupotrebljavali tako da bi krali te fotke, nego imaš visit page. Što je opet super za tebe. Zašto? Jer ta fotografija onda direktno generira promet tvoje stranice. A taj klik, znači nema više view foto, pa su ljudi samo viewali foto i gledali su samo onaj URL / Darko Mareš. Download i upotrebi negde. I aj bok, kužiš. Da. Mislim, danas se to može, ne razumijemo, danas je 10 danas pali. Ali generira veći, pa čak i kvalitetni promet prema tvojoj web stranici. Jer ako ja vidim zalazak sunca i dole, ako je optimizirana stranica, znači ako piše, ne znam, sve o zalasku sunca što želite znati, razmak, to jest crta Darko Mareš blog, Darko Mareš piše o zalasku sunca, ajmo vidjeti šta on piše. Pa idem pročitati. Ipak ću ti ukras sliku, ali pročitat ću, znaš. Da, malo dulje ćeš se zadržati, nego samo downloadati i gotovo. Tako je. Tako da s te strane ja ne bih upotrebljavao, znači, istu sliku na dva različita mjesta na webu. Definitivno ne. Okay. Što originalnije, što više, je i više šanse tebi za rangiranje i pozicioniranje. Znači u svakom slučaju čim više različitih fotografija bi bilo dobro postavljati. Tako je. A tu se onda vraćamo na jedno pitanje koje ne znam zašto mi nisi postavio, a to je stok ili origin. Dobro, ovo je bilo čisto na tvojem sajtu jednome. Sad, da, dolazimo i do pitanja stok, koji često ljudi downloadaju fotografiju i ona se koristi na 100 različitih sajtova i kako onda to gledati? Nikako. Mislim nijako. Ako upotrebljavaš stok fotografiju, onda zaboravi image SEO, zaboravi činjenicu da ćeš se pozicionirati za tu fotografiju negdje. Zaboravi. Okay. Jer ima 100 drugih sajtova koji upotrebljavaju jednu te istu sliku, a imaju veći autoritet od tebe. Zaboravi. Ok. A da li će to čak možda i negativno utjecati onda u stvari što se tiče pretraživanja, jer će da ne velim Google to vidjeti kao klonirani sadržaj? Ne. Nećete Google penalizirati zbog toga što koristiš tog fotografiju. Ako si ukrao, ne vjerujem baš da mogu znati, to je sve na tebi. Naravno, kradeš. Pa dobro, ima onaj reverse image search na Google, tako da znaju dok je na više sajtova svakako. Isto tako, znaju. Originalnost je ono što može izvući iz mase. Što može izvući iz mase i što te može bolje pozicionirati, znači, na traženju. Tako da mislim da ljudi trebali definitivno više ulagati, znači, u originalne fotografije, u profesionalne fotografe koji će im to napraviti. Samim time, znači, će poboljšati svoj SEO i bolje se neće orijentirati na traženju. Ok, a te dobro sad... Ne kažem ništa loše protiv stok fotografija. Za početak, ako vam nije u budžetu, znači da plaćate profesionalnog fotografa, iako je to moj topli prijedlog, ok, imajte stok fotografije, ali s vremenom
uložite u originalne fotografije, jer velim, vratit će vam se to više struko. Mm-hmm. Ok, dobro. Ako te dobro razumijem, onda bi čak možda i preporuka bila, osim normalno profesionalno napravljenih fotografija i što se tiče te originalnosti, da ne velim i neke priručne svoje fotografije prije upotrebljavati nego stok, ili ne? Ako su dovoljno dobre, ako su ono što velimo od početka, znači za čovjeka da dovoljno upisuje tekst i oko toga i da je ugodno oko zagledati, a ne da čim otvori, ok, zatvaram. Ne, naravno, mislim, gledaj, isto tako ti moraš shvatiti jednu stvar, fokus na image SEO opet isto tako moraš vidjeti s koje si niše. To je onaj dio koji mislim koji nisu prošli. Znači, koja niša bi trebala imati fokus na optimizaciju, baš pravu optimizaciju slika za tražilice? Ok. Ne znam, sada... Ajde, možemo o tome sad, ovo mi sad zvuči interesantno, znači postoje niše koje nemaju možda toliko potrebno da se fokusiraju na fotografije, postoje niše koje imaju. Sad koje su onda to, koje jesu, koje nisu? Primjerice, ako imaš informativni sajt i radiš nekakve uslugaš si, ok? Financijski uslugaš. Tebi će vjerojatno za potrebe tvojih blog postova trebati slike nekakvih ljudi u dijelu, je li tako? To najviše. Da. Tu realno nemaš... Najoptimalnije onih koji rade to. Da, ali ne možeš očekivati da će se tu ne znam kako rangirati. Svačaš? Mm-hmm. Ok. Međutim, ako si e-commerce, news publisher, baviš se turističkom djelatnošću, tu originalne fotografije čine jebenu razliku. Primjerice uzmimo e-commerce. Google će prepoznati duplicirane naše fotografije. Znači vidjet će, znači, ok, ti prodaješ cvijeće, ok, i on će vidjeti, ok, imate iste i ti imate iste fotografije. Ali gledaj, ovaj četvrti ima jači autoritet, njega ćemo šibnuti gore i on će biti među prvima. Ti nećeš, iako imate iste fotografije. Aha, znači ako isti, da ne velim, web shop upotrebljava fotografije koji ostali, na kraju će za pretraživanje prvi izaći onaj sa najvećim autoritetom, baš radi tih fotografija. Ne radi tih fotografija, oni su samo jedan dio. Dobro. Jednim dijelom. Autoritet se stvara, znači imaš različite metode, znači koje možeš dignuti autoritet svoje stranice. Ali Google će to uzimati u obzir. On će to definitivno uzimati u obzir i reći, ok, znači Darko traži sliku ruže, želi kupiti ružu, ok, ali daćemo mu među prvima rezultat pretrage stranicu koja je najjača. Dobro, sad ajde da idemo nešto, da ne velim tak realnije. Ajde, da ja tražim model neke tenisice Adidasove i da svi upotrebljavaju istu fotografiju tenisice koju možda Adidas dao, na primjer. Tako je, da je Adidas dao. Da. I onda će ti Google, ako je taj model, i onda će ti Google reći, ok, taj model, daćemo mu prvi rezultat pretrage će biti Schuster. Šubidu ima i istu fotografiju, ali Šubidu je slabiji od ovoga. Da, zato jer imaju veći autoritet stranice u tom slučaju. Tako je. A što bi bilo da neki manji webshop napravi fotografije svoje? Da li bi to utjecalo u tom slučaju? Postoji, znači oni bi, ne samo to, jer ja sam sad rekao prvi rezultat pretrage, znači prvi rezultat pretrage bi ti bio Schuster, drugi bi ti bio Šubidu, ali sve je bili isti, ali tako? Ista fotografija, identična fotografija, da. Tako je. A šta sad, na primjer, ja imam svoj web shop
slikam drugačiju fotografiju istog modela, moja fotografija će se istaknuti, jel tako? Možda neće biti prva, druga, treća ili četvrta, bit će peta. Da. Ali bit će istaknuti jer će biti drugačija. Češ mi jedan ti. Pa nisam vidio ovakve. Idem visit site. Odem na site, to su iste, ali vidiš, jeftinije su. Pa uzet ću od ovih. Konverzije. Znači u svakom slučaju dobro je biti drugačiji, dobro, ovdje nije reč o stock fotografijama, ali reč o fotografijama koje je recimo proizvođač već dao i svi imaju iste. U svakom slučaju je dobro onako uložiti u svoje fotografije, svejedno što ti već proizvođač možda dao, jer će se na taj način istaći. Tako je. Istaknut ćeš sve i možda dobit ćeš trafik, možda nećeš prodati, ali dobit ćeš trafik, ljudi će znati za tebe. Možda nećeš prodati zato jer jebi ga, skuplji si. Tu ti ja ne vrem pomoć. Znaš, mislim, pogotovo ako tražim tenis, ako je Šubidu 100 kuna jeftiniji, a gle, Šubidu, sorry. Da, znaš, dobro, ali s vremenom ćeš svejedno biti pomalo više na samom pretraživanju, zato jer ljudi klikaju na tvoj sajt. Tako je. Dobivat ćeš trafik, što ćeš više zadržavati ljude na svojoj stranici, znači imat ćeš jasnu UX strategiju, time ćeš davati do znanja da je tvoj sadržaj na stranici, samo tvoja stranica je jaka, informativna, originalna i daje poboljšava korisnički doživljaj, znači daje nešto korisnicima, to u Google je signal, ova stranica je nešto, ajmo vidiš malo. Da, super, interesantno. Dobro, ako sam te dobro sad do ovoga svega razumio, za webove koji nude neke proizvode, da li su to web shopovi koji preprodaju realno ili baš proizvođači, u svakom slučaju bi trebali uložiti u fotografiju jer u tom slučaju će biti više rangirani i prije će ih ljudi naći. Upravo tako. Još jedan aspekt koji je tu, koji možda nisu spomenuli, nema baš previše veze znači, sa SEO-om kao takvim, ima više veze sa nekim korisničkim iskustvom. Stok fotografije i fotografije koje dobijaš od proizvođača. Jako puno web shopova se sada počelo pojavljivati koji su skemerski. Značiš? I svi izgledaju isto, ali ti dođe, ne znam, sa Adidas tenisicama koji su 200 kuna čovječe dođe. Razlika u cijeni između Šubidua i njih je 400 kuna. Tebi će stranice izgledati legit i sve. I uziš. Platit ćeš, a da li ćeš ih uzeti, to je druga stvar. To je da li ćeš ih dobiti. Dobit ćeš ciglu, vjerovatno, ali da. Stok fotografiji to veoma lako je uzeti i lako je postaviti web stranicu i ako imaš originalne fotografije i još ih zaštitiš, to je ono što smo ja i ti razgovarali o zaštiti svojih fotografija, opet se istačeš i daješ legitimitet svoje stranice. Odi na Reddit, primjerice, imaš malo ljudi pitaju, je li ova stranica legit? Ok. Je li ova stranica legit? I stvarno izgleda kao legit, ali skužiš baš i nije. Znači. Da. Mislim, čak postoji i sajtovi, servisi koji onak ti isto to potvrđuju, to jest staviti koliko je rating legitnosti neke stranice. Tako to je onak dosta veliki problem. Ali da, na kraju više ćeš vjerovati nekome koji ima originalne svoje fotografije nego stok ili one koje vidiš svugdje, tako da to u svakom slučaju. Ono što sam znao primijetiti je, makar postoje produkt fotografije od strane proizvođača, da veći shopovi svoje rade fotografije, tako da to je znači radi toga. Da, između ostalog. I velim, to daje određenu, pokazuje određenu moć tog web shopa. Gledajte, mi smo toliko moćni i možemo investirati tako da imamo svoje fotografije. Pačeš?
jer na početku, gledaj, ako ljudi stvarno nemaju, ako im je to van budžeta, ne postoji ništa loše da ljudi kupe stok fotografije i privremeno ih tamo stave dok ne počnu dobivati trafik iz autoritet, legitimnost i sve ostalo. Ali kasnije, mislim, što ćemo isto tako, što ti kasnije sam spomenuti, mislim da bi trebali početi ulagati u svoje originalne fotografije, pogotovo zato jer budućnost tražilice kao takve, to što si me mislim i pitao da uopće ima smisla optimizirati, znači za slike. Budućnost tražilice je u multi-searchu, u kombinaciji slike i teksta. To se sad nedavno pojavilo sada, to je sad u beta fazi, beta testiranju u Americi. To ti je ovako, to ti se zove multi-search. Ne znam, jesi čuo za to? Dobro, ne znam, ne. Ne znaš? Ne, multi-search. Asociiramo je da bi odjedanput više stvari pretraživo. Ne znam o čem se radi u stvari. Ovako, znači, pazi. Sami search, znači sami SERP više nije više text-based. Ok, davno je prestao biti. Znači ti i na onom glavnom SERP-u za određene upite, ključne reći to, dobivaš već slike, ali tako? Da, slike, video, ovisi što tražiš, ali da, nije samo da su tekstualni linkovi, nego svega i svačega, nekad zna i mapa biti, ovisi o čemu, da. Da, dobro, mapa je za, ok, da sad ne ulazimo. Dobro, ali različite stvari, ok. Realno da. Google sve više ulaže u to i u plaćenim oglasima isto tako imaš ekstenzije za slike. I ne samo to, Google pored svakog rezultata pretrage, znači ne samo gore, nego i pored svakog rezultata pretrage sa desne strane ti zna prikazivati featured image. Ne znam, jesi to isto vidio? Dobro, nekad biti, da, istina. A sad imaš foru koja se zove, znači, multi-search, i to ti je ovako. Google ti razmišlja u ovom smjeru. Što kada tražiš nešto, a ne možeš to opisati riječima? Ne kužiš da idem. Dobro, kako ćeš to objasniti Google ono što ne možeš opisati riječima? Da, i to sad, ok, sad možemo mi ići malo u paranoju i reći, ok, ljudi postaju sve gluplji i gluplji, jer jebi, nisu toliko elokventni, jer svašta možeš opisati, ok? No. Ali Google je tu sad doskočio preko umjetne inteligencije i možeš napraviti preko kombinacije slike i teksta unutar Google aplikacije na mobitelu sad samo. Ok. Ovako, na primjer, vidio si neku koču, okay? Ne znaš odakle, ali možeš sad upravo slikati, u redu? Dobro. Slikaš ju, ubaciš ju u Google aplikaciju i dodaš neki tekst, ako ti treba. Na primjer, ta košulja je bila crna boja, ali te baš zanima taj model, jer ne znaš koji je to model. Ne ti znaš. Da. To ne znam. H&M ili Zara, šta ja znam. Da. Hoću tako, kažeš, ne znam gdje u kojem dućanu, ni ništa. Ne zanima proizvođač. Ne. Kasnije ćeš ti skužiti, hoćeš prvo naći primice žutu, takvu žutu. Pišeš to, ubaciš sliku i ubaciš žutu boju. Kao query, kao tekstualno. Dobro. I dobiješ rezultate pretrage, image. Upravo te košulje koje se traže u žutoj boji. I gdje ih možeš kupiti. Mm-hmm. Okay. Znači, to je budućnost tražila. Znači, mobilna prvenstveno, jer sve ide na mobile, i više funkcionalno. Znači, još će biti i video, znači video, slika, tekst. Sve zajedno, dobiješ. Dobro, ajde, ovo mi sad izgleda, to veliš samo u Americi trenutno na testiranju ima i kod nas? Da, ne. Zemlja treća svijeta. Pa dobro, ali za godinu, 2, 3 će doći vjerojatno kod nas. Znači, u svakom slučaju je interesantno da ti imaš tu fotografiju, dobro, ajde sad možda za košulje ili to, ali možda čak... Gle, ja sam uzeo najobičniji pojam naš.
ali to se može fakat proširiti na kako dođeš. Pa ne, evo sad recimo, vidiš neku osobu, ne znaš ko je, kako se zove, onako izgleda ti poznato, pofotografiraš je i onako samo staviš i dobiješ informacije ko je to u stvari, na primjer. Je, i to je, kad nije malo to spooky. Pa, malo je, da. Da, Znaš, malo je. Ne znam da li je to samo na produkte, takve stvari. za sada ovako, za sada ti samo to ide na produkte, ali ne bi se čudio da to se i proširi i dalje. Mislim, budući da znam da, čisto što se tiče artificial intelligence-a, od svih društvenih mreža, a uključujući i Google, prepoznaju lica. Tako da to je već odavno prisutno i onako samo dođeš i predložiti joj hoćeš možda sve fotografije s ovom osobom naći, ne? Tako da to već negdje je sve zapisano očito. Je. Mislim, koga zanima više i ko želi saznati koje su moguće implikacije, to je loše implikacije svega toga što nas čeka, neka samo googla. Firma ti se zove Clearview AI. Okay. Oni ti se bave facial recognitionom i taj njihov software je brutalno napredan, čak scary napredan. Šta oni rade? Znači oni prački... Jesi gledao možda Person of Interest, zove serija? Ne. Pa, ok, poanta je te serije, znači postoji jedan AI koji je sve prisutan i koji može doći svih podataka od svuda, kako dođeš. Clearview radi na sličan princip. Znači, doslovno uzima fotografije sa svega, gdje god, i nađe tu osobu. Aha. Mislim, evo, to je što najgore sad upotrebljavaju u Ukrajini sada to. Ono, tipa, hoću znati gdje se ta osoba nalazila tog i tog datuma. Na primjer, ne? Sve će. Ok, jasno. Dobro, poprilično spooky. Ok, da se vratimo mi, da ne idemo toliko duboko u ovakve stvari. Kad uspijemo ovo sve napraviti za fotografiju, znači od imena fajla, od veličine i svega ostalog, da se ne duplicira slučajno u tekstu, a koju prednost u stvari dobijemo što se tiče Google-a, to je pretraživanja, da li će biti interesantnija, ono što veliš, interesantnija samom čovjeku koji čita, pa će onda već to dodatno Google potencirati da ga malo više digne tu stranicu. Normalno, znamo da to malo traje, nije to danas na sutra, nego par mjeseci. Ili koliko sad otprilike to može biti? Ovisi, to ti znamo, ovisi, ok. O ključnoj riječi za koje se želiš pozicionirati, da, definitivno ovisi. Znači ti ne možeš očekivati, znači, da uzmeš neku ključnu riječ koja ima high search volume, znači visoko pretraživana ključne riječi i vidiš da ti konkurencija opaka, a ne možeš očekivati da će za 3 mjeseca se rangirati za ključne riječi. To zaboravi. To su mjeseci rada, budžet ogroman da bi dobio ne znam šta. Da. I to opet s druge strane moraš razmisliti da li se želiš za tu ključnu riječ pozicionirati uopće. Jer šta je bit SEO-a? Ne pozicioniranje za ključne riječi koje ti, samo za ključne riječi per se, nego za ključne riječi koje ti donose konverziju. Jer konverzija je tebi najvažnija, jel tako? Ti moraš još prodati. Da. Kad čovjek dođe na web stranicu da nešto napravi, da li će to biti prodaja, da li će se možda prijaviti na mailing listu, nešto, ali tako je, konverziju on mora napraviti. Znaš, i to je bitno, znači da opet s druge strane napraviš dovoljno keyword research da možeš odvagnuti koje su ključne riječi tebi strateški zanimljive, da li se uopće možeš za njih pozicionirati, ako ne možeš, tražiš slične ključne riječi koje možda imaju manje volumen pretraga, ali lakše se pozicionirati, zato jer ti imaš lakše se pozicionirati za njih, onda pucaš na njih
da bi izbildao svoj autoritet, da bi dobio trafik, da bi te Google malo dignuo i onda tek kasnije možeš pucati na jače ključne riječi. Jer nema šanse da ti sa autoritetom od, ne znam, 10 od 100 Dobro. se rangiraš za ključnu riječ koja ima trafik od, ne znam, 20.000 mjesečno. Nema šanse. Ok, sad već ulazimo... Organski. Da. Osim ovo, organski. Da, marketing, plaćeno. SEM pa plaćeno da možeš doći, da. I samo ću reći, postoji jedna... Ja sam to u svojoj praksi sam to dokazao u nekoliko navrata, a i kolege isto tako, postoji korelacija između plaćenog oglašavanja i SEO. Ako je web mlad i ako tek započinje, SEO je dobar za njih, međutim, ne mogu očekivati da će on odmah proraditi. Znači, ti trebaš prvenstveno početi sa plaćenim oglasima, dofuravati trafik, analizirati taj trafik, optimizirati svoj sadržaj, da bi mogao polako u backendu gurati organski. Mm-hmm. Okay. A vjeruj mi, Google to se vidi. Google vidi koliko ti trošiš i možda, ne kažem da je to ranking factor, ne kažem, ali da ima nekog utjecaja ima. Dobro, hoće li se drugčije ponašati kad ti prestaneš trošiti, kad vidiš da ti organski dosta poraslo, pa neću više davati pare njima, jer očigledno dosta ljudi i samo nalazi. Hoće ti onda okay, i pasti onako rič. Pa ajde se stavi u poziciju Google. Pa normalno da hoće, mislim, ali ja tebe pitam, je to tako ili nije? Aha, ok, dobro. Zvučilo bi sad ko da ja blatim Google, znaš, kako bi rekao da to je sigurno dobro, istina. Logično je, ok. Ali nekakva logika nalaže da je, da. Čak i da. Gledano poslovno, normalno kad počneš trošiti, bolje da čim više i više trošiš, tako da, ok, s te strane, znači... S time da uzmeš još jedan faktor tu u igru, a to je, nisi ti sam koji se želi pozicionirati za tu ključnu riječ. Ima i drugi koji rade, isto SEO. Da. Možda, znaš, jer sad, ne znam, uzmemo ključnu riječ opet zalazak sunca. Ti si jako dugo plaćao oglase za nju, ok, dobivao si trafik, analizirao si ga, optimizirao si stranicu i došao si napokon na prvo i drugo mjesto organske pretrage. Ok? Dobro. I sad jedanput ti prestaneš plaćati i ok, neko vrijeme si gore. Super, sve pet, dolaze lidovi, dolaze konverzije, šta god. I jedanput, drugi si, treći si. To. Ideš dalje. Da li to do Google-a? Ne mora biti da ideš dalje dobro. Da li je to do Google-a ili da možda do činjenice da konkurencija isto radi nešto. Kužiš? I oni znači, ulažu i ostalo sve. Da. Tako je, znači mi ne možemo reći Google je zigar kriv. Majku njihovu. Da. Mislim, makar logično je. I one rade za novce, za šta drugo. Može moj, da. Kapitalizam, je li tako? No, je normalnija stvar. Sad, kad ovo što si spomenuo, dođemo do nečega, svi koji postave neku web stranicu, normalno da postave i neku analitiku, najčešće je to opet Google Analytics. Sad, dobro, nećemo sad koje verzije trenutno je to znam da nešto se mijenjalo, ali da li se može i preko toga nešto optimizirati što se tiče fotografija, da u nekom smjeru idemo gledati, aha, ovo je zanimljivo, pa ću staviti fotografije takve i sa tim keywordima, da ti to pomogne dalje. Definitivno analitika pomaže. Mislim, ona je ključna u analiziranju tvojih ponašanja korisnika na tvojoj stranici. Ti veoma lako u Google Analyticsu možeš vidjeti, znači, odakle, znači, ako je promet sa Google došao preko image searcha, ti veoma lako to možeš vidjeti. I samim time možeš analizirati to. Mm-hmm. Isto tako, ne znam, možeš preko heatmapa, što Google Analytics nema, ali ima i drugi alati, možeš isto analizirati
aha, tu se zadržava, ova slika ga je zaintrigirala i takve stvari. Da. Naravno, sve opet stvari testiranja. Ne možeš znati ništa nije set in stone. Ok, i to normalno je i dalje sve uvijek živuće, pa moraš malo optimizirati tu i tamo, pogledati šta se dešava, pa podesiti nešto. Tako je, podesiti i vidjeti, mislim, možeš napraviti split test. Možeš napraviti split test, možeš, ako ti nije toliko bitno da, ne znam, za tu sliku se želiš pozicionirati na image searchu. Ako ti je bitno, primjerice, više nekakav UX, onda možeš napraviti testing, na primjer, ok, stavit ću sad sliku zalaska sunca u gori Hrvatskoj goriju, a ne znam, za mjesec dana ću staviti sliku, ne znam, zalaska sunca na Mediteranu. Pa ću vidjeti što više ljudi intrigira. Naravno, i drugi su tu faktori isto tako igri. Da, u tom slučaju koja je sezona, da li je zima, da li je ljeto i ostalo. Bravo, isto tako. To je sve jasno. Tako da najbolje istovremeno testiranje više verzija, da se vidi šta. Da, ima tu alate koji isto tako tu mogu pomoći, tako da, why not? A opet se vraćamo na to, ovo je stvarno, vidiš i sam, sad smo samo dotakli image. Koliko tu još ima tisuće ostaloga? Da, pa ne, ovo je samo razgovor o samim fotografijama, daleko od toga što sve može biti, dotakli smo se imena domene, onako što je dodatno tek otvara temu koja je gotovo neograničena, na koji način se može... baš svega i svačega. Istina. Sad, da te pitam, samo budući da sam ja fotograf koji se specijalizirao za portrete i ono što mene onako zanima, na primjer za osobni branding, za osobu kad mu se na primjer ne sviđaju fotografije koje Google izbacuje, napravi nove fotografije i koji je način da on to promijeni, da se čim prije njegove fotografije promijeni na neku updateanu verziju, da nisu one stare ili recimo još gore, one koje mu se ne sviđaju, gdje su bile negdje objavljene ko zna gdje. Ok, mislim, naravno, prvenstveno promijeniti način na samoj stranici, to se podrazumijeva. A da li isto samo zamijeniti, znači direktno fotografiju zamijeniti, ostaviti isto ime i sve, ili novu fotografiju, novo ime, novi alt tag, sve novo? Ne mora biti. Ne mora biti. Mislim, ako je fotografija, ako alt tag i ime fajla odgovara i novo, nema uopće smisla to mijenjati. Ono što je bitno, nije toliko bitno, je Google. Da, ali ono što je bitno je da dati Google signal da se tu nova fotografija koju bi on trebao prikazati, znači u rezultatima pretrage. Što znači, možemo stavimo znači, u našu image site mapu koju onda priložimo Google i opet kažemo Google, hej, imam novi sadržaj na stranici, znači updateana je slika, ajde molim te pošalji svoje botove da malo pregledaju i indeksiraju nanovo. To sve radi preko Search Console. Znači veoma lako. Ok, i to u stvari, znači promjena fotografije je čisto ok kao novi sadržaj, nije da je potrebno uopće tekst mijenjati to, nego Google će shvatiti to, da je to ipak nove. Google će shvatiti to je novo, da sad, hoće li on spustiti tvoj ranking ako si ga uopće imao ili ne možemo znati. Znači. Ok. Ali definitivno bi trebao, ako želiš to što prije napraviti, znači dati se dobro, sad možda ne o toliko o rankingu, ali recimo kad pretražuje neko tvoje ime, izbacit ćeš 5, 10, 15 fotografije, želiš zamijeniti te fotografije, to u tom smislu, znači nije u tom trenutku važan ranking. Ali pa sad ovo, znači ti ideš sad po pretpostavkom nekakvom da ako ja upišem tvoje ime i prezime, da će sve fotografije koje meni Google izbaci biti sa tvoje domene.
Da, normalno, i to isto je važno da te nove updatene s moje domene, ne s nekog, nemam pojma, Da, jer ti ne možeš utjecati portala gdje ti se ne sviđaju te stare, na primjer. to ne možeš utjecati. Isto, na to ne možeš, što je kod njih negdje drugdje, to ne možeš utjecati, da. Ali na koji način možeš prema Google rezultatima natjecati sa svojeg sajta? Sa svojim upravo ovako, kako sam ti rekao, znači, staviš nove fotografije, ako misliš da je shodno, promijeni image name i promijeni, bože moj, file name i promijeni alt text, ažuriraj sitemapu, pošalji ažuriranu sitemapu u search konzolu i kaži Google preko search konzole te stranice imaju novi sadržaj, molim te ih ponovo crawlaj i indeksiraj. I nakon nekog vremena bi trebao vidjeti promjenu. Da. Ustoji tamo gdje možeš utjecati na to, da tako velim, recimo bar profilne stranice na društvenim mrežama, ako ne baš tekstove, Google ipak indeksira, tako da profilnu fotografiju isto je dobro promijeniti i tamo. I to će se updateati onda u rezultatima. I to će se isto tako updateati, jasno. Ok, super. Dobro, puno smo stvarno toga prošli, onako. Da li misliš još možda da bi možda nešto mogli naglasiti oko samog fotografije SEO? Mislim da smo dosta toga prošli. Mislim da najveći naglasak koji bi trebalo biti je upravo ta originalnost. Znači, biti što originalniji i velim, kasnije korisnici, a i na kraju sami Google će to znati prepoznati. To je ulaganje, ali bože moj. Istina. Znači, ono što si u stvari rekao na početku, ideš uvijek prema ljudima i tako će se i Google ponašati. Tako je. Google u ovom slučaju sluša korisnike svoje, bar tako kažu. Dobro, i normalno šuškanje novca, ali dobro, to je druga stvar. Nećemo tad. Da, ok, hvala ti puno na ovom ovak opširnom razgovoru o SEO, što onako vjerujem da je većini onako dosta mistična tema, nešto se stavlja negdje pa će to Google nekako onako izbaciti više, niže. I naročito što se tiče fotografija, jer koliko sam skužio, jako se malo ulaže u ove sitnice oko fotografija, dosta se više u tekst sami nego uopće o dodatne stvari oko fotografija, ime datoteke i ostalo, što si rekao da je u stvari dosta važno. Važno je, ali mislim, gledaj, ako je fokus, ako imaš znači e-commerce, ulaži u image SEO. Definitivno ulaži u image SEO, jer kao što sam ti rekao na ovom primjeru multi-searcha, to je budućnost. To je definitivno budućnost. Za osobni branding isto tako, za turističku djelatnost. Isto, fenomenalno. I velim, rezultati će doći, definitivno, s vremenom. Da. Znači, sve što je u osnovi vezano dosta uz vizualni dio, da tako velim, tako da to je svakako dobro ulagati u fotografije, ako možda čak i ne u ovom trenutku, ali Google ima velike planove s tim očito. Ima, jer mislim, zadnjih 5-6 godina se cijelo vrijeme govori da budućnost SEO je u voice searchu, to je znači već postao sprdancija oko toga. Međutim, sada je vidljivo da nekakva budućnost ipak više u tom vizualnom dijelu. Da. Jer ljudi, mislim, tu možemo uzeti i video isto tako. Ljudi će prije probaviti sami video nego tekst. To je onaj problem attention spana koji svi mi imamo. Znaš? Ja osobno sam tu, old school sam, ja više volim pročitati dobar tekst stvarno volim, nego pogledati video. Ali u neki tehnički stvari gdje stvarno trebam vidjeti kako se nešto radi, tu ipak preferiram video, ali za ovako nešto tekst duštava.
No, dobro, i ovo se znao vidjeti, guranje toga YouTube sadržaja, čim nešto tražiš kako nešto napraviti, odmah su prvi rezultati YouTube how to videi. Dobro, ali sad mi se tu možemo ući stvarno u dubinu i reći da pol tih sadržaja, mislim ono, kako zabiti čavo u dasku. Okay? Da, dobro. I taj video ima ne znam koliko nekoga i to pregleda. zanima. Mislim, zato ima toliko pregleda. Nekoga i to zanima, očito i ne zna. A što? A dobro, Boži čovječ. O čem mi pričamo? Kužiš ti onda do kud dolazimo? Ono, dobro, kao civilizacija. To je što se tiče onako napretka civilizacije, ono kud to ide, ali dobro, već ćemo ući onako filozofiju. Možda bolje ne. Da. Istina. Hvala ti puno na ovom razgovoru, bilo je super informativno meni, naročito ono oko ovih stvari koje nisam bio dosta toga siguran, sad mi je puno više jasnije i ovo naročito za budućnost. Da dosta toga više treba ulagati, možda ono, ako se i ne vidi sad da će u budućnosti biti. Eto. Definitivno. Ja ću samo reći hvala tebi što si me pozvao. Isprike svima koji će gledati ovaj video ako sam bio nešto nekoherentan ili neke sam izostavio. Nije baš ovo prirodno da ovako radim. Ako nekom treba nešto objasniti ili ako treba neku moju pomoć, uvijek mi se možete javiti, ja sam na LinkedInu, imam na našoj stranici malove.agency, javite se, tu smo, pomoći ćemo. Svakako dopišem ove kontakt podatke i to, tako da te mogu naći bez problema, znači otvoren si da možeš pomoći. Ako nekome od ovoga svega nešto slučajno nije bilo jasno, da pojasniš. Samo neka se javi, a vjerojatno ću dobiti indijske spamere zbog toga što ću staviti moje kontakt podatke, ali Bože moj. Okay. To je tako u ovom poslu. Da, nažalost. Ok, hvala Davide, pozdrav. Bok. Pozdrav i tebi, živio, bok. Bok.